charity shop kabadan hakadong dukan jong kesora kitiar belabu hakatai kedukan kidai ki bersiai sobha de kiriu pajba bat ki kinthop ki jan sam ki jan kersha ki patlon ki sapti ki jacket ki juti ki kot puli ki kot niam ki bol ki pliang ki mak bat buon ki wei katai kedukan kebalong trai de kakong h kenta kabasyong basa hakatai kedong dukan na kitai kitiar bela ai sinyan da ki prieu la dia pateng hakabaka jansam kasyong dor san podingka kawei ka juti kabasyong dor sandingka kawei kapela kasyong dor ardingka bat kiwei de kakong kenta kaya thu bakatai kedukan kalaka mai silak tingka hakasis namtam balas dangyaka kabalingo kalong ru baki brio kya be abha banthie dek peres parikat baret bakakong kanta ko ong ba kajingdie ikat baret kalatam hajar teli nadu pastang yakani ke lockdown la system tam Kalau sudah ni, kan hakis na mo Oktober. Mentap ada ngai osnol adon hanaki grup ti pastor pe kun ilus tayo. bakuan. Kaya itu belum problem bahasa Indonesia. Hangno dan tal adon bukan itu sakim dalam salat mau siang. Seputung kan tu gila tok do sepok kan. Ini ala don. Ani ki pikinong song yo hayo do tak pi dah. Deki ban lak itu hilong be haban sun. No dora uri pela alpisin. Ni sip kat bagi ai. Di Indonesia. Ni sim lo. Gimana proses ko? Tiap ni lah, anak sekali kita. Amplin ni, plin. Apa siapa? Kamu nak suruh MP dengan kadon ya? Isim volunteers tu na, pakai kita lang. Ha? Lalu kita bendi ki fellowship kita lang uplay kita. Kita betul kan? Ya, sumpah. Kibri kita ai bina. Ini kita iki. Isim from all faiths. Kamu ada kita Charity shop, nak beli charity shop. Charity shop juga.